ANOVA chungchang tuna hian kan seidona ANOVA kan ti hi analysis of variance kan ti lak toy AN ti like analysis O ti ka off VA kan ti like variance VA like a ni chan ti na kamia ka ANOVA chu na a ping ron lak chu ania apa khanin parametric test ha T test is the test kan seito T test is the test to two independent samples upon two. And you have to do parametric test. And yeah, our also sample technique ringot nilo group technique ringot nilo ka loam polta saying kang ho hanla kom kan significant difference of yom no t-shirt a true de boka. And an example part kan magaga. Depression treat nan here in exercise a trali tihi science in a say and yeah. To me, to test do don't tie lang empty can test them. And you exercise chin hinge. Dakar exact exercise like chin hinge effective on the do don't tie lang. The hianative hitani. Depression may for example, depression may be some tum kalata. Me some tum ka group tuma ka chentani som again. This one in Kang ho som ka avoi khat na tan ti hian kan ti chinanga group khat ho ka exercise ka la pui mi alowanga group ni na ho kha ni khata da ka chanve exercise ka la puya group thum na kha ni khata da ka khat exercise ka la puya so no exercise 30 minutes exercise 60 minutes exercise on kha in group ka ka siam don ta it's after 1 week After 1 week, I can depression I can check depression level check na yung BDI and yeah. Kami level kami te na bang kanin exercise na ngayon group te exercise dakar chanwe la te exercise dakar khatla te oka. After 1 week I can depression level can check sakta. This one in kang hong group pathuming kara kan significant difference of tika check don't tani. Check a significant difference on its one exercise here in tinemo depression level here and fongani don't tika ka conclusion to so ani don't tani. This one in tuna ka zona ka han to tawla he problem he thiu ka tina sanaki. Exercise and depression a chok rang khai tin tika scientifically proven ania. To be scientifically proven as one anile koi level koi zat ni exercise hi kape kanga treatment tan kapan ti ka question lien ber su tan ka shel du ber su ta so wan chuan daka chan exercise ka prescribed on me 1 hour ka prescribed on ti ka shel du ta ti chuan in ANOVA chuan in kan check ta group 1 group 2 group 3 ho ka zero exercise 30 minutes exercise 60 minutes exercise ho ka kan check ta ANOVA pangkha it's a significant difference along time. So the conclusion as one exercise like here depression fong aneni tikashia. Masituta fong aneni tikashia sakiri what katoglova. Koi in kara yen significant difference on tikashia kagadutani. Achantu ka treatment dakar chan venge ka pek dona dakar khatika ka conclude ngai tila. Chuan zero exercise le 30 minutes in car in difference on them 30 minutes le 60 minutes in car in difference on them hemi in car here and difference alo on me lo thaya hemi le hemi in car in difference alo on thaya hemi le hemi in car in difference alo on thaya so thing is one 30 minutes exercise in cho khan omje nei chong lo achan chu hemi pani car zero exercise nen hian an angreng amaro chu 30 minutes exercise and 60 minutes exercise he significant difference on the woman is one treatment ka pena tura khan 30 minutes ni when 60 minutes still exercise la ka tha ti khan conclusion ka sim thei ta ni chu ANOVA min pui thei ta ni ta ANOVA chu soi ta kan khan group pathum patni ai tam china khan a limit za soi ni khan pa lem lo amaro chu group patni ai tama khan significant difference ka min zon ti thei ni so ta kan mamwa chu soita kan khanin a parametric test ni mi wa wangin
normal distribution angai a chuanin homogeneity of variance kan ti kha angai tel boka tin scale data lo chuna ti thelo kan ti kha independence kha chu soilo lumsa kan ti kha mo chu ANOVA in a prescribe chu lo ni vele ta a ANOVA hianin enga tinge standard deviation manglowa parameter hian enga tinge variance kan man kan ti chuan standard deviation chu square root value ni square root of variance is standard deviation ania dispersion tena chuanin a highest form to standard deviation most meaningful to standard deviation ani kan tia amaro chu analysis of variance ANOVA hian chuan group in kara te group chunga te a vai la khoma teng te khan dispersion sakha dispersion te na kha zuk check te la ngai vai zuk en te la zuk soi sak ngai wa khan standard deviation na kha chu a fit ta lo ani a chan chu standard deviation chu arithmetical property kan ti hemi additive property kan ni his square root value ni mi wang khan in additive property kha ta chamani chu wa chan the next best chu variance ni tla chu wan chuan variance kha hemi b ka hian chu ANOVA hian kan bang tang kai thin ni standard deviation ka man rem chang lo standard deviation ka chu arithmetic manga additive property ni lo wang khan han po dara han po so ma han soi sakol vel kha rem lo squared value ni mi wang khan chu wan chuan an next best kha variance pang khan in kan te don ta le chu variance kan man na chan lo ni a ti chuan kan soita kan khan assumption sakha kan qualify chuan group pani item khan ANOVA kan mang thei ta ni example mangin kan ti china nga chu ta tang chuan in kan thre thiam me yang thil zon tur kan nei ta ni ANOVA chuan in na kan nei do nual do na pakhat na chuan in sum of groups group pathum kalo nei ta khang ho group pathum te kha engzat nge group tina khan kan hriat nuwa kan bil khomanga chu sum of groups kan tia antinan group 1 a an score zong zat bil khom group 2 score zong group 3 score zong khami kha group te summation sakha kan nei phota chumia kan nei tu le chu chumila ron thin poi mo em chu grand sum kan ti khani ta nei grand sum chu khami group zong score bil khom kha group 1 mi bil khom plus group 2 mi bil khom plus group 3 mi bil khom kha grand sum kan ti ni ta chute ta hianin group means hi zong tur hianin textbook hianin min ti ve thina wangin kan soya ma se dikta ga chuanin man na tur om lova group means te chu a har lova zon chua meaning sum of all their scores divided by number of observation in each group ti kha group means chu lo ni me tha ti chon grand mean chu grand sum an vai bil khom group zong mi bil khom divided by an vai group zong a omzat in kan divide a grand mean alo chok me ni so the point mo ta chu correction term kan ti c term kan ti hi point mo don ta chu c term kan zon chwa dan tu ra chu hemi square grand sum square divided by number of observation grand sum square divided by number of observation chumia chu c term kan zon chona tura ta na poimo a dikta ga chang ka soita kan khan b na lai hi chu athu te chem phan pa lem dove ase sum of groups grand sum the correction term square of the grand sum divided by total number of cases khamikha kan mo phota ado tu a chuan group tin ho kha group tin observation te ha kan square ngai ta ne chan chu summation of the square of the first group summation of the square of the second group summation of the square of the third group thum lo nei tailang kha kan nei angai wangin group 1 te group 2 te group 3 te ka square den vekanga observation zong kha chumi chu atopa ka bil khomanga heng value si ka chok don ani ti chuanin squared value sum total kha ka bil khom leng chu da tang chuan chuwe tang chuanin sum of squares chi hrang ka chu chuangai ta ni sum of squares chi hrang
sum of squares it hum kan deal dona total sum of squares kan deal anga chumi zo chuanin between group sum of squares kan sei lenga chuanin a pathum na chun within group sum of squares total sum of squares kan ti chu group pathum alo ama group pathum kha pakhat anga kan nga yanga tina ni total sum of squares a chuanin I between group sum of squares kan tia chuan group 1 le group 2 le group 3 in kar khami group build te anga tanga comparison ti men khami again between groups sum of squares ka kan boi pui lenga tina la sa chun within group sum of squares group 1 chung big chau in kar an ma ni chung big build chau in kar group 2 chung build chau in kar group 3 bing chung chau build in kar kha within group sum of squares kan deal to lai chu ta ni so sum of squares it hum kan nei kan sei non le lokang total chuanin between group le within group chu mi chu kan te phung pui mo to te chu an ni don ta ni ti chuanin total sum of squares chu da na chu summation of x observation kan nei zong zong kan square to nu bel khoma kha minus correction term kami kha total sum of squares chu ni ta ni ichila kan soita kan khan observation kan nei zong zong ho kha group 1 ho te kan square veka group 2 te kan square veka group 3 te kan square veka a group build te kan bel khoma kami zong zong bel khoma kha hemi lai te hi ni ta ni summation of square of all observations kha hi ni ta minus correction term chu total sum of squares chu da na ni ti chon kan hriat le du chu between group sum of squares khani le ta between group sum of squares ha chuanin group 1 na om zong zong score bel khom helai mi hi hemi hi square kan square anga hemi hi divided by number of observation in that group enti group 1 na mi teng te kha an score zong zong kan bel khom tha a kami kan bel khom tha ka kha kan square anga divided by number of observation in that group kan ti don ta ni plus so teng deu che chuan group 2 ami an observation zong zong bel khom to be square divided by number of observation in that group plus group thum long ni ta se summation of all the observation in that third group square divided by n chumi zong zong atang chuan c kan pai liang correction term kan pai liang helai sum of scores in group 1 square ka ti hian heti lai mi hi mo kan ti palang ti ka lau khop mai kan square to nu bel khom ni lovin kan bel khom to nu square ti na ni chu helai between group sum of squares hian chu kan mix up mi lo tu ra ni tin step dang le a chon within group sum of squares kan zon chho don chuan total sum of squares total sum of squares minus between group sum of squares khani to me a hal sa to lawa total minus between groups sum of squares ho kha so that ang chun within group sum of squares alo chho don ta ni chu kan han du tok photanga sum of squares chu na chuan degree of freedom kan chu ngai ta ni degree of freedom a po hian sum of squares pathum kan vadil na ang tho kha degree of freedom kan chu ngai ta ni total sum of squares atana degree of freedom chu total sum of squares a chuan group thum nei mai la group thum kha group thum anga kan ngai lo va yang kan ngai do na kan ti khamo group pakhat angin wholesale angin kan lapuk do na chuan in all observations minus 1 angin degree of freedom kan don ta ni etina ni china a burton na example ka sai na khan group thuma som den an oma depression no exercise 30 minutes 60 minutes kan ti ho ka total sum of squares degree of freedom zon na tura tan chuan coming group thum ka kan ngai to lova observation zong zong za som thum ka kan ngai to me ya chuan 30 minus 1 angin kan la a group ka kan konsan me lo ti na ni chu ti chuan number 2 na chuan between group sum of squares kan chu don chuan degree of freedom group exam e kan nei tun bi case a chuan group thum kan nei a chu no exercise 30 minutes le 1 hour kan nei ta 3 minus 1 chumi a chu heavy between group sum of squares degree of freedom chu along ni dona so within group sum of squares chu nichina sum of squares kan chu chuan deu tho khan t total group sum of squares degree of freedom minus between group sum of squares degree of freedom kan kalti ranga etina ni tun nichina ka example la khan chuan mi som thum ka dila ka tia chuan 30
minus 1 to 9 alo nia 9 cho nên ile group exam ni om helai bi ka hian kan ti don chung group thum minus 1 chu between group sum of squares alo ni ta 2 chu wan chu in 29 minus 2 alo ni don ti na ni chu within group sum of squares degree of freedom a chuan ti chon chung ho chu ka hanin re di ta a ti hian table ka siam don ta ni a chan chu atopa kan calculate chhuat tur kha f hinitani f value f ratio kan ti kan calculate chhok dona chumi calculate chhok tur chuan step toy te ti tur kan nei tani within group b ka soita kan ANOVA hian chon within group ti te between group ti te total ti te kan consider kan soi sakwa ani ka ti kha chuwan chon between groups kan entani between group sum of squares chu ichina kan calculate to heti lai number 4 hian chumi value chu kan dang so degree of freedom chu helai kan chu to lai zata kha hebi kan chu to zata kha kan da me don ani chon mean square variance kan ti kan chu nga chu ta tang chuan sum of square divided by hebi zat hian kan chu tang chu mean square variance chu variance chu ni ta che ta ni variance chu soita kan khan in sum of squares divided by degree of freedom kan ti to kha variance hi achang chon the variance sinan tan hian in sum of squares divided by the number of observation this is something I say in the real sense the true form as one in degree of freedom as same to run average ni what's at level so one in sum of squares divided by degree of freedom in kan so tani hemi divided by hemi so between groups ani tani group le group in kar ti ani so this one in within groups kan ti vele don ta within groups to group 1 like group 2 like group 3 in car then heti ava calculate kha achunga kan ti zo chia tu na ve thung chuan khami group big build chung in car khan enge square variance mean square variance ve thung kan chu don ta chu chunga khan sum of squares within groups kan ne to kan chu sound to divided by degree of freedom helai mi khan kan divide lenga chu mean square variance lo chok ta ni so mean square variance chi ni kan lo nei ta between group mean square variance kan lo nei nga within group mean square variance kan nei bok nga this one f ratio chu do chok the don ta ni mean square variance of between group le mean square variance of within group sa hi kan divide nga chu f value m f ratio kan ti kha along ni don ta chu wa chu ni ANOVA hi f test te po ti ya soi chang te po be bok ti kha hriat tu ti chuan in atopa conclusion ata kan hriat tu ra chu hemi kan calculate chho sa f value kha kan table value f in alien nge te kan enanga f value hi kan calculate chho hi alo lian zok ani chuan f table in null hypothesis kan reject null hypothesis kan reject so tin is one there's a significant difference between the groups kan ti don ta ni mase chu that's the next line of question alone ta ni le khui in kara khan nge kha difference ka on it's an example akan kan ki no kanga heavy big din hunanga yan han ngai to tailang significant difference ka lo om ta ni kan calculate chok ta kan f value ka alo significant ta so one in group 1 like group 2 like group 3 no exercise 30 minutes like 1 hour in kara has significant difference so many tika conclude ta ni mase ka soita ang khan next line of question kha pui mo zok lai sur alo ni don ta pui mo zok khan tila apoi mo lai chu ni ta achan chu psychologist mo clinical psychologist mo psychiatrist kalonia depression ho treat na tan hian chuti za chu kan conclude ti lai kha ngai do na wangin zero exercise le 30 minutes in kara difference omen 30 minutes le 60 minutes in kara 1 hour in kara difference omen no exercise le 60 minutes in kara difference omen ti kan pair ta fekta chu in kara chuan t test mangin mo khami in kara khan significant difference omen ti kan en le ta ni chu ma khan kan zir to sa ni kha khate kan ela khan ti na khoi in kara ta khan ye significant difference o ani kara khan lo om vek me theya ani chung group pa ni kara chau khan lo me the chu mi atanga kan conclusion atang chuan treatment ta khan o 30 minutes le exercise lag lo hi chu thil in tuk tlang reng ani no significant difference ani ti ka zu chuaka ma se there's a very significant difference between 30 minutes and 60 minutes ti zu chuak tai lang 30 minutes ka chu treatment atana tlak lo 60 minutes hi atlak ani chuan depression treatment tan chuan damdoi ka pek me ba ka khan nitin da ka khatal exercise la ro tin treatment ka pe thei ta ni khami kha conclusion kha khami
F ratio significant nga significant lo atanga ron shin chua ngai lai kha anita example ka hian chon hunat lema wangin F tesemo ANOVA test hian a significant nga significant lo ti kanin zot vel chok me the a say in real life a chuan in research ka ti na chuan soi ta kan khan khoi grouping ka ra khan nge significant difference of ti kha zona pui mo ta kan ti ka share reng tu ti chuan example kan NT chin chewanga heavy problem shil fi na tu ra tan hian excel hian in mo theng chuma group thum ka lo nei ta ni NT nan mai mai MCom te MA economics te MBA te kan lo nei ta ani statistics mark kan la ta ni Mizo example mai mai ni chu Mizo mark han MCom ho chu hian marks MA economics ho chu hian marks MBA ho hian mark ni ta so ta kan khanin test example step a khan chuan in average lak tur ti te kan ti ma se dik taka chuan average man na tur han pa wa ka om lova chuan chan time chu kan consider vel don ta lo ni chu a step a khan zek lang ma ilang ti chuan in MCom total marks in zan nge ti kan bel chua ka 25 MA ho hi 22 MBA hi 18 along ta chuan in grand sum chu an viable comma chu 25 plus 22 plus 18 to 65 along ni ta ni ti chuan in C correction term chu engti kan bel chua correction term chu ichina kan soi ta kan khan 65 square divided by number of 65 square divided by number of cases in kan kaltiranga 65 square divided by number of cases chu tu na hian soman ta 30 along ni ta chuan kan calculate chua ta ka chu 176.04 along ni don ta ni 65 square to 4,225 along ni ta 4,225 divided by 30 kan ti chu so ta kan khan looking ka computer hang lock computer an hang lock min no thiam lock la le ti chung kan ti thal yang helai hi kan observation akha MCom ho belcom divide 25 MA economics belcom 22 MBA belcom 18 observation kan nei za ta hi pariat zel ta ni pakhat pani pathum pali panga pasari pariat so what's an observation kan nei zong chu 18 to 3 times to 24 along ni ta so what's an correction term hi ka chok don ni chuan 65 square divided by 24 65 square chu ni sina kan soi ta kan khan 65 square to 4,225 along nia 4,225 divided by 24 to 170.04 to the correction term along ni ta ni kan chu chok phot ta correction term chu mi zo kan thriat du ta ka chu he ho squared sum hi kan thriat du ta ni chuan kan square ta 4 hemi kan square a 4 9 9 25 4 9 25 4 alo chok ta chu kan bel khoma summation of the squared values ho khalo chok ta ni 89 chu ting che chuan in MA ho marks ho kha kan square a 25 te 4 te 9 te 4 1 16 4 9 alo chok a bel khom chu 72 chu ting che chuan MBA ho po an marks ho kan square a 4 4 9 4 1 4 9 9 chu 44 alo chok vel ta ni ti chuan in summation of the squared value to 205 alo chok ta 89 plus 72 plus 44 to 205 ani ti chuan ka soi ta kan khan sum of squares values ho kan thriat angai wangin total b ka chuan 250 minus correction term achan chu squared value sum total minus correction term kha total sum of squares chu chok na ni ti kan soi to la example helai a step sa kan chu 205 minus 176.04 kha 28.96 alo ni ta ni chu ta hian ti chuan chu
total anita between group sum of squares ave thung chuan in heng ho te squared values ho heng ho te kan square anga chuan number of observation in that group kan ti don ta chumi bel khom minus correction term hi between group sum of squares chu chona turani chuma chuan 25 square chu 625 ania divided by observation zat pariat plus 22 square to 484 alone divided by pariat plus 18 square to 324 alone divided by 8 observations. So how to can belcom veka ka belcom vec nuwa khan minus correction term 17604.04 khan ka subtract nga chu 3.085 alone don tani sum of squares between groups tingani chu. It's all top within group sum of squares ave thung chuan total le between groups si kamai na sanga 25.875 ron sokang 28.96 minus 3.085 chumi chu 25.875 alone donani he total sum of squares between group sum of squares within group sum of squares kan chu chu dan te chu alone ti chona dot tu kan thel le du ka ti kha degree of freedom total sum of squares tante between group sum of squares tante within group sum of squares tan khan kan du miawa chu wang chuan total chu tin nge ni kha observation kan nei zong zong a hi somni le palian ya pariat chu total sum of squares degree of freedom a chuan in group khata kan la top ka ti kha somni le pali -1 chu 23 chu within group sum of squares le thunga chun group exam ne kan nei -1 anita group thum kan ne 1 2 3 3 minus 1 so 2 so within group sum of squares so it is on puna soi theya 23 minus 2 hi within group sum of squares ania ti puna soi theya ani lo ve point observation som ni le pali kan ne ya group thum kan nei boka so wan chuan som ni le pali 24 minus 3 groups kha 21 ani either way thilin ang reng ani chuan within group sum of squares ha chuan 21 kan mutani ti chuan in f value kan zon chuangai kan ti kha f value kan zon chua don chuan between group sum of squares kan chok chok to a he 3.0875 3.8085 so within group sum of squares kan chok chok to boka 25.875 degree of freedom kan chok chok to a between group a chon 2 ani kan tia within group a chon 21 ani kan ti boka this one in 3.085 divided by 2 mean square variance of between group 1.542 anianga tin within group betung achuan 25.875 divided by 21 kan tianga 1.232 around swaka so me pahnia chu kan divide le anga chu chon f ratio min ti non tani 1.542 divided by 1.232 kan tianga chu ta chon 1.251 around chok non tani 1.251 he can calculated f value chu along the donta ti chuan in thil kan en ti le lok chunga ka share hi a screen kan thla lok anga chu the tang chuan in f table om dan ken ti lok ang chu hey f table om dan chu ni ta heta hian in 0.05 level of significance f kante value kante chua tura kha kan benchmark tura kha ta tangin kan en don thani degree of freedom patni omanga pakhat chu numerator degree of freedom ania pakhat le hi denominator degree of freedom alo ni vele ta degree of freedom patni kan nei ta ni pakhat zo kha chu between group degree of freedom ani ta tumbi case a khan group patni kan nei awangin group pathum kan nei awangin degree of freedom chu 2 ani kan ti ta chan chu 3 minus 1 chuan degree of freedom within group pa ve thung khan chuan anxiety kan ti kha 21 alone ni ta ni 21 observations kan nei a chan chu a vai total kha 24 ania chan 3 groups kan nei awang khan 24 minus 3 chu 21 alone ni chuan degree of freedom hi helizon ai kan enang so the coordinates like kan en tur lai chu ni ta degree of freedom 2 degree of freedom 21 like an and so on 3.46 3.47 lola taila 3.47 like himo
denominator degree of freedom kan ti tak chu within group sum of within group degree of freedom kan ya between group degree of freedom 2 within group degree of freedom 21 3.46 3.47 anga te podo la tai lang 3.47 kha kan te phung thur me ta kan problem a kan khilenga 3.47 nge lian zo ka chu table value at 3.47 alo nia khoi nge khoi zo nge lian zo hemi hinge lian zo ka hemi hi ti kan enani tuna kan calculated value hi alo tet zo ka wangin table value aya tet zo ka wangin null hypothesis ka kan reject the ta lawani null hypothesis can reject hello and each one. There is no significant difference between MCOM, MA economics, le MBA kantinonta. Can calculated F value hemi I hen lo lian ta se 3.47 I hen lo lian ta sing chuan there's a significant difference kantianga significant difference so many chuan MCOM te MA economics te MBA ho teng te hi significant difference o ma chuwan chuanin next line of question currently chicken tani exam na chon kami khang ai khen lawang kati kha amaro chu in real life a chon kha difference ka khuyangi om mcom le ma in kara nge mcom le mba in kara nge ma le mba in kara khan ni an vai in kara khan significant difference ka kami case kami wang khanin kan conclusion khan omje nei don tani so one chon there's a significant difference more there's no significant difference kan tini khan chuan conclusion chu min nei tir to ren hemite group pathum in kara hemite group pathum chin tuklang lo ain tuklang ti conclusion min pethe ase soita kan khan researcher chuan inquiry ka man nei bel leta so inquiry van ne chan khui zo ka khan ye difference o and tin nan mcom le mba in kara hen significant difference om lo ni chan mcom le mba khat thile nang tuklang ani chu tina ni me ni ase MA economics khalo dang lam falte se an zinga hen chuan MA economics hen chuan mcom le MBA hi chu akom phalo ti tai lang conclusion mu mal tak kharan chuktan chuwan chuan ANOVA kan ti hi thil tangkai FM research on page 1 thil tangkai le poimo MM ani ti hriela so ta kan khan parametric test a hian significant difference between groups chithum ka zir tir ta cheu ni parametric test pika group pahni chau inkara independent samples ha chuan small group ha chuan small samples ha chuan t test man tur kan ti large samples ha chuan z test man tur kan ti chu true groups ani ma se group pahni item kan lo nei ni hlau chuan parametric test ha chuan ANOVA ani ti kha hriat tu ani chuan kan du to kanga e zona kan nei ni chuan khoi takin kan reaction kha e heavy YouTube a hian in comments a hian in an se don ya